Romanya mah begitu. Romanya mah cuman takut mah kalau kita ketangkep ya kita dikerangkengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DWFRTN dan kita masih lanjut dengan hashtag ragam bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah melewati, tak terasa sudah melewati Pulau Sumatera guys. Wow, ya saya melewati beberapa provinsi sih yang saya bilang cenderung sama bahasanya begitu ya. Dan kali ini kita menuju Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa pertama kita akan menggunakan bahasa Betawi, Provinsi DKI Jakarta. So, kita lanjutin lagi Bully Scholarship Edition Part 22. Apa itu? Halo semuanya, usah udah kita pakai bahasa Betawi nih ya. Iya begitu ya. Kemarin kita udah apa ya? Set dah. Betawi kan tuh ada. Kalau gua nih bocah Depok agak-agak ini Betawi ora, tahu ora. Jadi rada-rada nyablak begitu bocah ya. Usah. Dah kita ini apa namanya? Making a mark. Iya, kita cobain ya. Iya. That is funny, Jimmy. No, it's not. Jimmy, it's really funny. Chill out, man. Jimmy, I need to talk to you about something. Not now, Pete. I'm basking in adulation. I mean, running the school fairly. Dude, so fairly. No, Jimmy, please. Pete, enough. Yeah, shut up, Pete. The Hey, court come on. must know their king. You know what, Jimmy? Forget the school. The whole town should know about you. You're like the mayor. You should leave your mark on City Hall. Yeah, dude. Take a dump on the doorstep. No, you homunculus, not a dump. It's something much more elegant. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy, don't forget about Gary. Wait for me. Buset. Jadi mah kan kita udah masuk ini ya. Apa namanya? Iya, kudu make Kan kita nih udah apa ya? Udah wah, ada siapa namanya? You know, you smell. Siapa nih ya? Lupa gue. You have to show you really Tahu deh. Kita kan udah ini nih, apa ya, chapter 5 nih. Jadi udah pada ini semua ya, apa namanya? Udah pada kumpul semua ya, geng grasernya, nerdnya, geng jok, sama geng satu lagi tuh yang orang kaya pakai rompi biru tuh, siapa tahu namanya. Nah tadi tuh si Pit ya, dia mau ngomong sesuatu tuh tentang Gary tuh, men si Jimmy kagak dengerin pisan, buset dah, udah menjangkit baik gua. Kita disuruh beli apa ya? Oh kita disuruh masuk, cing ujuk. Mana kita? Di mana nih? Kita orang bisa masuk pisan cing. Usah disuruh belian kali ya? Coba kita beli. Lah iya bener disuruh belian bocah. Buset dah. Travel to Bulworth Town City Hall. Nah, di sini. Kita ngapain lagi nih? Hah? Udah. Suruh naik ya. Nah, ini tangga, Cak. Tangga baba muter apa? Ujung tinggi amat, Kak. Daglok dah. Bacotan baik gua. Tuh lagi udah naik terus sampai ke atas. Tuh. Ngapain coba? That's not trash.
Sampai ke menara kita. Iya. Oh iya, disuruh ini kita ya, apa milok. Ujung. Orang kagak tahu gua. Pakai watermark katanya. Bull. Bullward. Emang bocah daglok. This is unacceptable. Ya begitu jadinya, iya. Diomelin polisi kita. Ngapain lagi? Turun dah. Turun. Orang boleh ini mah kita. Kudu ayal-ayal. Begitu. Terus kalau jatuh baik mah ujuk. Sleo be. Bawa Mansur ntar. Kalau ada di rumah kalau orang, ya jadi bacotan baik gua. Ngapain kita? Suruh foto ya? Romanya mah begitu. Romanya mah cuman takut mah kalau kita ketangkep ya, kita dikerangkengin. Buset dah. Lah. Nah, bener kan? Bener baik dah sama gua mah. Orang ada salahnya. Iya, ngomong-ngomong di luar rame amat, ada tamu apa? Kalau gua mah nih ya ngasih tahu doang. Betawinya Betawi nyablak begitu, kagak pakai Iya, kita campur-campur aja. Ya cing ya. Iya, kita habis apa? Milok tembok orang, suruh balik kita ke kamar. I did it! That's great. Listen, we've got a Nah, problem. sekarang I'm the king, Petey, Pete the king. ngebaca. Whatever. You're a king with a load of problems. I've only been gone a couple Ngomong hours. nih What sama could si happen? Jimmy All ya. kinds of things. Iya. You remember that promise you made about restoring law and order and improving the school? Let's just say it ain't exactly coming true. Well, if anyone wants a fight, I'm right here. I think Gary must be behind it, but trust me, everyone wants a fight. Listen, I gotta Taruh go. di luar I'll talk to you later. dulu, ya. Oh, man. Sini yuk, sini sayang, ayo ketemu Bang ngeliat engkau. Tutup mah pintunya mah. Iya, gua habis dibeliin cilok. Tony respect. Oh begitu. Geng yang rada kaya itu namanya Tony. Geng Tony. Sama Gracer nih kita ada kekurangan respect nih. Kalau begitu mah kita anu dulu apa ya? Kita tidur dulu begitu ya. Nah, kalau udah tidur kan rada mendingan di kerangkeng ya kita. Rada mendingan begitu, mata rada segeran, rada cengaran begitu ya. Iya, ngomong-ngomong kagak ada pelajaran pisan apa ini? Ujuk. Pengen belajar kan kita sekolah, emang ngapain? Ya kalau begitu mah kita jalanin ini dulu dah, misi deh ya. Ujuk. Chatting time. Apa namanya ini chatting time? Mr. Galloway, should you really be doing that? Temu dia lagi baik. Ujuk. No, I suppose not, but life is Orang bener unfair. pisan nih bocah. Promised Ms. Phillips. Oh, God. What kind of world do we Daglong, live in? guru daglong. I get punished for a minor indiscretion, and Patrick gets away with taking bribes from his pupils. He does? Yes! He sells advanced copies of tests to the sons of his rich friends, and nobody says a word. Wait, what rich friends? Well, Darby Harrington, for one. I can't believe he's selling tests. What if I got evidence of him doing this? Then I'd never need to drink again. All right, let me see what I can do. Inilah misi foto-foto lagi baik. Kagak bener bisa dah. Wah, buset dah. Iya, kita udah ditampolin lagi baik sama si ini. Sama Gracer ya, ujuk. Kita rumahnya diadu domba lagi baik nih sama si Gary, iya. Suruh mari nih kita nih. Kita naik. Punya pikiran lah, orang lagi naik tangga digebuk. Buset. Do you have my cash?
fight, I'll pay. You drive a hard bargain. Ada apa mengapa ini? Coba kita foto tadi, buset. Ah, Thanks for the cash, chaps. buset. Ada ini pelajaran tuh ya. Kalau gua belajar mah ya, apa namanya? Gagal kagak ya? Kalau gue belajar anjing. Lah. Ngapain pada bermusuhan semua sekarang? Tuh udah pada ribut semua. Buset. Pada mengape ini? Wah, kagak bener deh. Tolong dah. Gue dimusuhin. Bro. Sure hope he shows up. I need to get my grade up. Don't worry, he'll be here soon, I'm sure. Greetings. Did you chaps bring the money? Yeah. Do you have the tests? Wah, nggak bener nih. Kagak ada bener pisan tuh bocah. Orang bener. Pantesan gue digebukin baik ya. Orang bener bocahnya. Lodoh. Bisa daglong. Dah. Kita naik lagi beda. Mana kita? There you are, sir. Of course, I just Oh dia nih punya banyak duit nih Iya tahu. Ngerti deh. Ngerti dah kalau begitu mah. Dah. Kan nyogok nih dia nih. Bagaimana sih? Apalagi Pak ini? Think of the children, Dr. Crabshanks. Drinking? I will terminate the employment contract of any staff member found corrupting children. Morality is the most Diaduin dia, buseng dah. Gurunya diaduin. Nah, Jimmy nih punya foto-fotonya Dia punya bukti nih bahwa si gendut ini disogok. Dipecat dia. There better not be anything to that drinking business. Mudah. Sangat mudah. Gampang bener, gampil bener. Iya. Ini ada pelajaran lagi Bay tuh. Sop 1 ya. Nah, sop 1 bujuk. Gue di chapter 5 orang punya sepeda yang bener Be. Lodoh bener kan orang punya sepeda. Bus. Kudu bisa dah ini mana. Come on. Ayo Beneran Kemana nih? Yuk. Ya. Gimana? Jimmy, lodoh. Ya, mengape? Kagak diape-ape tuh, bagaimana sih? Nah, begitu. Nah, dari kemarin begitu lihat apa tuh bocah? Lihat apa? Bang Hatu doang, baru dah lodoh. Kan kata juga apa dapet pedah. Buset. Nice work, Jimmy. Ngomong baik, gua ada kopinya ini. Ngopi apa? Ya, coy. Sekarang kita anu lagi coy. Apa namanya? Waduh.
Hopkins, come here, boy! Hey, what's up, Mr. Burton? What's up? What's up? My gym is up in flames! What's Look! up, mister? Damn, how'd that happen? As if you don't know! You're a degenerate to think I Kagak trusted tahu kalau you! It kebakaran, wasn't buset me. dah. Yeah, I'm no saint, but I tried to bring order to the school, to stop the bullying. Ha! Bullying? I don't care about bullying! In fact, I encourage bullying! That's right. Builds moral fiber! Makes men! Yeah! Cause you didn't make the team. You had to ruin it for everyone. Yeah, you bully! You're a pig! You ruined my life! What are you talking about? I never wanted to be on the team. You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jockstrap. Yeah, well, I called the police. You'll be killed for this, my boy. It wasn't me. You're done for, Hopkins. What? Who was that? It's Yuri. There's people trapped inside. I'm really scared, Mommy! Man, you guys are pathetic. I'll get him. Where's the fire extinguisher? By the stairs next to the locker room. But don't think I've forgiven you, Hopkins. Bocahnya orang yang berani, si Jimmy doang yang berani. Tuh, coba lihat apa? Bocah lagi pada kemelekeran sama api, ge. Nah, kata juga apa, tong? Waduh, orang bener. Mana kita? Apa ini nih coba? Oh, ini. Nah. Waduh, Jimmy juga udah bener. Nah, ayolah. Coba ini mengapa dia? Taruh kita padamin dulu ya, bocah. Bacotan baik, bengok. Kata juga apa? Si Jimmy juga yang nolongin mah. Yang pakai belagu-lagu sih, galakin si Jimmy. Bocah bener kok. Gimana sih dah? Bacot. Si Mandy ngomong baik, bocah antar gue bocah. Cakep banget lagi tapi ya. Ya, be careful. Ngomong baik. Ngapain lagi kita? Wih. Oh dia yang bakar nih. Kagak bener tuh bocah. Siapa bapaknya ya? Orang ada bener ya bisa. Tuh, coba itu. Orang gua habis nolongin dia kok. Buset. Mana bocah? Mana? Pak Edwin. Dah, darah gua habis dah. Balik dah, orang jadi kita ribut. Coba itu bocah ngapain tiduran? Buset mengasih guru. Orang bisa ngeliat bocah seneng pisan, celodoh bener ya. Benguk gurunya. Ya kalau begitu mah kita pamit dulu nih ya. Iya. Kalau pada resep sama saya mah subscribe dah begitu, kita like apa di komen dah ya, apa yang mau ditanya begitu ya. Sekian dah. Nih makasih banget begitu udah pada nonton ya. Ya, see you next video dan bye begitu. Kita lanjut di bye dadah.